Amen. Welcome everyone to Sana Bible Baptist Church Waipahu Ministry. Praise God. This is the third Sunday of the month of July. Amen. We have food at the back, kakabsat, not only for physical, but most importantly is for the spiritual. Barong dumalo today, manana cupcake ni Auntie Teresa kasi in-express delivery na. Amen. Banana cupcake na. Amen. Praise God. But anyway, praise God for this wonderful day na bara taruwar kakalsat. Ngam kasi kung makabara ti puso tayo, kagkankanta para itiapo pa dating ang malit. So let us host then, and let us give God the glory and the honor through singing kakalsat. Our first song, There Shall Be Showers of Blessing. First verse, say, there shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Alright, second verse, say, there shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing. Oh, that the day might fall. Now once to God we're confessing. Now once on Jesus we call. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Amen. Praise God for the showers of blessing. Our next song this afternoon, Send the Light, Kapsan. There's a fall upon speaking for the restless wind. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel.
Amen. Praise God. Our third song this afternoon. He keeps me singing God's song. First verse, say, there's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. When I am with thee, peace be still. In all of that sevenfold chorus. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. All my life was wrecked by strain and strife. Discord filled my heart with pain. Jesus swept across the broken stream, stirred the slumbering chords again. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Through sometimes he leads to waters deep, trials fall across the way. Though sometimes the path seems rough and steep, see his footprints all the way. Chorus. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go forward, listening on the riches of his grace, resting in his sheltering wing, always looking on his smiling face. That is why I shout and sing. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon is coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown. I shall reign with him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Amen. Praise God. Ni Apo Jesus Kumaiti, magpakpakan na kanya yung tinatawag. Amen. Praise God. Our fourth song this afternoon
song is stand up for stand up for Jesus, ye soldiers on the cross. Live by his royal blood, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. For to the mighty conflict, in this his glorious day, ye other men thou serving, against unnumbered foes, let courage rise within, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, and in his strength alone, the arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, its piston with prayer, virtue equals or danger, it never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, the crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. All glory to God, God. I request Preacher Erwin for the Bible. Amen. Tayan nyo man lang kakabsat, nagpintas nga buya, nagpintas nga kitaon, o di kita kakabsat, kakadwa, at kay sa iti Apo. Amen? Kagadwa tayo tatakabsa, what a blessing, barong nga rupat ni makikita kakabsat, at amok nga ti Apo, maragsakan, ken may ayaw mo na itang abundawan. What a blessing. At yaman kami matapot i fellowship meeting, bigat kakabsat, nagitimen, ano bang kami, dapat na kami nag-basketball di Salt Lake kakabsat, tumapay kurang titurot ko, kanigadang nga nakikadwa ka nagpada kakabsat. Nakatalo kamot nga ayang, nagsanggasat na naati kami kakabsat. Nakamot lang ang kakadwa nga, kadwa mi kadalores, nakam tinaati kakabsat. Iti agawid kami, na doon gini nagpagsasalitaan mi. Nanguro na dete, magungko nga ete, baro nga sakit kakabsat, chicken pox. Ay monkeypox pa nagkuha. Chicken pox. Ay monkeypox disease kakabsat. Delikado kain di kakabsat kasi ito muna nga sintomas na kakabsat. So dete talaga nga sa pulong tisaban. Jadi muna nga sinyales na kakabsat. Nung managsaba ka, isa nga sinyales na dijayang kakabsat. Dete sa pulong mo tisaba kang kanayo nun. Tapos kutkudkudum dito mo kakabsat. Kutkudum pa ito ulom. Tapos agbali di boses mo. Wala. Jadi delikado kakabsat. Kaya mo naala kayo mo ka dijayang kakabsat. Okay? Alam tayo lagi di Bible tayong kakabsat? The book of Psalms 133. So biyanan tayo di kakabsat ngayon sir ni Pastor Ruby. Psalms 133. Amen. Nakita yung kakabsat? Basahan tayo iti English kakabsat na tayo amin. Then basak ti Lucano na madamdama. Psalms 133. The Bible says, ready, begin. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments. As the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing,
even life forevermore. Ilukanan na ko na, kitain nyo, naging bagin, ken anyan, anakay ayo, ipanagtitimpuyog, dagita kakabsat, iti panagmaymaysa. Kasla, la, tinapatig alana, iti ulo, nga nagayos, iti iming, oray pa iti iming ni Aaron, anak pababa, aging ga, iti baraybay, dagiti kawkawes na. Kas iti linao sa di Hermon, kas iti linao, abumabaka, dagiti banbantay, ti Sayon, sasadyay, ket ti Apo, binilin na ti bendisyon, oray pa iti biyag nga agnanayo. Padaydayo ti Apo kabsat, ti saw nga nibasa, agdumog tayo, kidim tayo, hindi pa nagkararag. Let's pray. Heavenly Father, in Jesus' mighty name, may kami Apo, itinasantuan nga presensya mi ti iti nga malon. Napuan Apo, digiti puspuso mi, iti panagyaman, iti panagdayaw king kawapo. Sa sikati Diyos, na naimbag, sikati Diyos Apo nga naayat, na nangaywan kadakrimanan Apo, iti naglabas nga lawas. Father God, thank you for your word. Thank you for the spirit of unity that we are today. Awang kami man Apo, iti may sa nga lugar, himdag iti puso, panunot mi Apo, may sa Apo, iti tinurong na. Awan sa baling o saan nga sika. Idatoy kami uwapo, idaydayaw da ka, idaydayaw mi tinapateg, kinasantuan, anagan mo. Kunulaunay Apo, dedi in kasaba ni Pastor Prubi kada kami. Ket nakita mi Apo, iti saom, iti deti nga malom. Ipakita na, kinipabigbig na Apo, ano adedi pa nagkaykaysa, iti tumunggal may sa kada kami, dakkel Apo, iti maaramidan mi. Recently, O Lord, nakita ti pa nagkaykaysa, ti HBBC Ministry, ket nagdakkel Apo, iti naaramidam, kada iti panangusar mo Apo, iti adipin mo, iti panag-grade war Apo, iti MMSU. Ket adwa po iti kararwa, himawat king Kristo Jesus, kas manubot kami sa laka. Adwa po, digiti anak mo nga nagipagkaysa, iti panagkararag, waray pay Apo iti ABM Ministry, panagikasta po iti tracks in the Dumapay. Ket Lord, dito kat nagbalin, nga open door, akas kuna ni Pastor Prubi, tapnon maministeran Apo dito nga campus. Kuna po, nakaskas daaw, ken nakaka-proud Apo, iti parabor mo iti biyag, iti aiten mi nga Pastor. At kuam ti gloria Apo, kim panakaydaya. Pakitam pa Apo, kada ito nga saom, ano dito panagkaykay sa mi Apo, ket may ayo ka, maragsakang kaunay Apo, iti tumunggal may sa kada kami. Ken nakita mi Apo, dito nga saom, ano dito panagkaykay sa mi Apo, ket napintas Apo, iti masao, ken testimonyo mi kadagiti sabsabali. Ngarod Apo, sa gidem ti puso dito monggal may sa kada kami kada iti nga saom, et kararag mi Apo, nga as HBBC Hawaii, ken HBBC Ministry, makitam Apo, tinauneg nga panagkaykaysa, panagmaymaysa, panagtitinunos ken panagkikimayat mi Apo, individual ken corporate, para Apo Diyos, iti panakailawa ken panakaydura aspay, iti trabaho. Thank you, Holy Spirit, for uniting us this afternoon. At si kakadi Apo Diyos, itaptultuloy nga mang bendisyon dito mong galmay sa kada kami, ang runana mo na Apo, ti adipen mo, ti panay kasabana iti sasaw. Kararag mi Apo, tulungam ka di Apo, iso na nga malum, aramatem, kas may nurot, kinakas Apo iti pagayata. Ang kada kami Apo ngagdingag, kana kami tinapakumbaba nga puso Apo, kana kami Apo Diyos, iti puso nga, paisuro Apo kada kiti sasaw. So, thank you, O Lord, iti aduunay Apo nga ayat, ting kinaimbag mo kada kami, despite Apo, ti adu nga haming nga kinaimbag kin unfaithfulness. Dawa na po, kararag mi, paksyatim ti Diablo nga kabusor, makauran na kami, taplon ti pa nagkaykay sami king katideti nga malem, tabang lo, ken nadalus Apo, nadayag Apo, digiti nga tibyan. Pag ti gloria ken pa nakaidayaw Apo, bless every part of the service. In Jesus' name, Amen. Amen. You may be seated, kakabsat. Praise the Lord for this afternoon. Amen. Kuya good. Sumangputak tatay. Dadala da Brian kun reaching nga cooler kun makan. Atay nga ta nalipatak ka tipet sa ko nagtununod ko Sumurag kami. Anat event tayo Brian ko na. Awan mano pakantay laeng ko na. Sumangput ni M. Matlakti ka tata. Ang kakaparis nga mabigla taapin na kada dumakan talikod kakabsat. Amen. But praise the Lord for that. We have another
fellowship ahead of us after the service, food fellowship, amen? Birthday kami ni Richie Tunubigat kakabsat. And answered prayer, di pinangkarkararag tayo, pinangsuportate kanya na ti kararag kakabsat. An naman imbaga kanya ti diretso no anapet sa gaputi danag ng praise the Lord makipagragsak tayo sa impay ti apo iti pan nakaipasana ti NCLEX. Amen? Sumarsaro no ikararag tayo di pagobraan na do offer nan kakabsat nagpaspas aggunay ti apo. Amen? Karkararag tayo ti wisdom and direction ti apo. But anyway, this afternoon we have faces that we have never seen before, but we also have faces that we haven't seen in a long time. Amen? But either way, praise the Lord. Tanap no ti church, medyo marik na yung bara na. At syempre, doon nga basit ng aircon, tapos hanga nagpaltar ti application nga automatic nga mang paandar kakabsat. But praise the Lord, mga rugite, di ka, daywan. Amen? We have Janelle with us from Norway this afternoon. Ay, Janelle, tumagdari ka adin ko, tapno makita da ka. Amen. Baka ko na yung nakita, iso na din, hanga taga Norway. Ti kasingin na deti kakabsat. Amen. Deti kabsat ng Adam mainland. Yan na natin. Missouri. She's the one from Norway kakabsat. Malamin ngamin iso may basit nagpabarat ti Hawaii. Damot ki di init that Norway yung sa balilata init ti Hawaii. At yung aboy daran tayo isit imayan na. Amen. Praise the Lord. This afternoon we also have Renren. Long time no see, Renren. Madlaw ko kat no kasti nga, dapaalay sukad, da ni Renren. Ha? Hanggang iso may narandan, ngum isunat umay makipagpaala kakamsat. Amen. Iso may sa nagbagkat, nagisarag ti makantatay. Amen. And then maragsakan makita yung tisango, di nagmet nga kitkitaan, di kiti duwa nga babalasit ang tisango. Amen. Karkararag tayo that Mina would get better and that she'd be able to come to church. Kita we have Charlie and Mina in the front. O, di nagpintas nga kitkitaan kakabsat. Amen? Tapos si JT nga, Jelly ko, nagkakaabay damot, di kiti ay ubing. Ada ni Charlie ni Emmanuel, kani Ezekiel nga kasinsin. But it's good kakabsat na makita di kiti ubing. Tuno damdam, ay sagsagaran nyo lang tatagari kung taray daman na. But that's okay. Praise the Lord, taada ka fellowship na di kiti ubing tayo. Amen? Sino pa nalipatag in-acknowledge? We have Tata Kili with us this afternoon. Praise the Lord. And sinupay, tinabegan ko nakita to yan. O ni Tita Nora, nakita, eksakto kami nakaluban, Jerupan Tita Nora, Jay. We have Tita Nora with us this afternoon. Praise the Lord. Hello, Tita Nora. Antisiparan mi ti bakasyon nyo, Tita. Amumingin kay Kalipa, California to no August at the prayer list me, yeah? Just to let you know, we are praying for you. That the Lord will protect you and maximize your vacation in California. And then on Zoom, i-open mo lahat tatabuo nga Zoom and Erna. There was a new face earlier that I saw nga naka-glasses. I don't know who that was. But anyway, we have Ma'am Cora in Bacara, we have Mama O in Batak, we have Tita Teresa in Maui, Sister Marivic, praise the Lord. She was able to go home on Thursday with a healthy baby. At Cheryl, she's feeling better but adape na uyok na. Baka sangkaratalyaw tayo nga mino, dati iso na nga uyok. Iso nga Jepela balay da kakabsat. Amen. And we also have Manong Veggie on Zoom. Hello, Manong Veggie. Good afternoon. And our control team, Lisa, Erna, and Shelly. Nakita nyo tatay, ada nag-join niya naka-glasses? Eh, sige, Dijay? Otherwise, you, I'm like niya, the bisita ko connected. Ligayam, Shelly. But anyway, praise the Lord. Good afternoon. Welcome to Hosanna Bible Baptist Church, Waipahu. Those joining us on live stream, stay with us. I'm sure you will be blessed by the preaching of God's Word. Ay, sa balit yung screen nito ni Jellicod. Gawatik nga rin nga ito magderte ka kapsat. Sagbay te, agkanta. Look to your left. Say hello. Not just to your immediate left, but everybody around you. Pipinayapay kayo mo't kakapsat. Amen? Si bibiyag ka, nagsaya atin. Amen? Awang hospital tata, that's good. Wonderful. Amen. So we're going to sing our Ilocano song, welcome song, then we'll move on to welcome to the family. Ready, sing. Naragsaka kita, ngadim maray ka, intay panagdayaw, ken ni Jesu Kristo, di dawat ko tapo, para putlaken ka, ken marikdam kumati ayat tiyama,
An ka at pangatwain ka kumablaw, ipog kamot, amen makipagkararan, isagot ti Apo, ketal nat kararwa, ipek sa tay ngaro, dagyaman kamapo. Welcome to the family, we're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. Always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Amen. Praise the Lord. You may be seated, kakabsat. It's the 17th of July. Kaano, Jisubli na tito sa anin, ate? 26. Nag-istorya. Nagsubli ni tito sa anin, kakabsat. Yeah? Dami bagak lang di siya kasi we're gonna watch the building update in the Philippines. I don't know what's included after the building update in Bacara, but there are wonderful, exciting news happening in the ministry in the Philippines. Amen? And I know it's overwhelming, and the thing that we should focus on is God's overwhelming provision. Nakapagtataka absat because before the pandemic, having all this project, one project was overwhelming enough. But during the pandemic, it was not one, not two, but three multiple projects ongoing, and habang mapaspasamak, nalpas ti pandemyan kakabsat, kat manay na yunan dumakdakil at tati adu nga projects. But I know that, when we are being challenged and we are being told to participate, it's overwhelming. But just the message last Sunday kakabsat, we need to maintain that positive spirit. Amen? Everything you give, everything you do, prayer, positive words, encouragement makes a big difference. So let's be positive. Amen? So, Interod Buya, Dati Building Update, EJ Bacara.
Amen. Praise the Lord. Ganda ni Malpasan kakabsat. Amen. Ganda ni masakabanin. Just that one side of the stage. Plaster da gayam di stage. Sin kakabsat katawang plano nga waya. Anyway, another wonderful news kakabsat. We've been praying very hard and it's been a challenge to the folks in the Philippines, especially them because they're the ones dealing with the individuals. But amuyo DJ part, DJ Lote, nga kumbaga di corner nga kinaluban di church building, di ba? We don't own that. And initially, we couldn't access that. And what I mean by that is hindi pa renta di church. Lately, there's been a change on that kakabsat. And Pastor Pro, we will explain further, but basically, Pastor Pro is planning on making that into a basketball court. At one court, iji 4 kakabsat. So, no, one service, basketball court. No other service, parking lot. Di ba? Namintas nga plano, DJ kakabsat. Pastor Pro, we will update us more on that later on. But for now, let's listen to the Sela. Let's watch the Sela presentation. Amen! Kasi nakalisto dito yung special number. Anyway, this afternoon, we have a couple rendering to us a special number this afternoon. Amen? Good. I really praise and thank God that DJ choir tayo, plus star, and then adapoy DJ men's special number, DJ Father's Day, and then adapoy DJ ladies special number. Kat DJ last choir kat na i-play, idi last Wednesday kakapsat, DJ Pilipinas. Amen? Iti message ni Pastor Pruvi, kung na kanya kabigatan na nagpintas, DJ choir yun, di tahaway, uray lang nakaibit ni Pastor John nga nakabuya. Amen? Ang kung amo no makaibit, kadakil ka mali, DJ choir, no, iragsak na kakapsat, but I believe ka, DJ ragsak na. Amen? But this afternoon, I would like to call on Ate Jen and Manong Lawrence to render a special to us. Hey.
Tikam kantain ka trust and obey. I hope everybody will be blessed by the message of the song. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and we all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a glow in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sigh or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil here doth richly repay. Not a grief or a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Highlight na kanyang kakabsat kasi pinagkinita na dito. Amen. Amen. Ay, nagmayatid kakabsat. Amen. Wow. Pintas na unay kakabsat. Praise the Lord for that one. Next time tungkot, agsolon to ni Mang Lawrence. Amen. Ay, pintas, i-base mo manong. Praise the Lord. Dura ka nakabase ka na pintas. Bagag din yung boses ko. Anyway, ako may bayagin nga rin din kakabsat. Ipasak yung microphone kini Pastor Provi. Jay Bakara. Amen. Good morning. Good afternoon. Hey, Madi. Iti laptop dito yung naka-on sa. Naka-on yata yung laptop dito. Sound check. Amen. Okay na. Ayan. Okay. Amen. Awang boses tayong kakabsat. Talaga nga naala. Naala, perme. Okay. Po, thank you kada kitang special number. DJ ending na talaga ka climax kan highlight na ijay, Brother Lawrence and Sister Jen. But the message of the song is really a blessing. Gusto na unay kakabsat. Trust and obey cannot be separated. If you really trust God, you obey Him. And if you want to obey Him, you need to trust Him. So trust and obey can never be separated. And if you trust and obey, you will find in Jesus the best and the greatest treasures and blessings of life that this world can never give. Amen?
So nga, pagbalinan tayo kakabsat nga, prinsipyo tayo ti agtalek ka nagtulnog iti Apo. Okay. Now, regarding dito building tayo nga madama kakabsat, the present status is mga 70% nga na naikanan iti roofing. Praise the Lord. Amen. Kung tayo man. Okay. And then, DJ, iti baba, data parking space tayo, parking area, kandet ayan ti offices, bale, it's 80% done. Tila kurang na ni parking tiles. Okay? Ditimot yan day 3-story nga extension tayo. Itang alawas, kat may kabilan di kita'y trusses. Tapno may kanan kakabsat iti ulo na. And then, the first floor, the prophet's chamber tayo where our patriarch and mama will be staying ket may kanan iti wall. So, ti sumarunod jayen, mapalitadaan, tapos may kan iti tawa, mafloringan, may kan ti bobeda, and in a couple of weeks, by the grace of God, mabalindan ton nga usaren. Okay? Ken kastama di jay second floor the extension, that the prophet's chamber tayo di jay, ket napalitadaanen. On the other hand, nakita namin kakabsat nga digite galba tayo, kanda mga materyales tayo. Ket nakaiaplag dita, bakante nga lote, diti daya, takapilya. Now, idi June, nakipagkaas iti nga nagpagada, kada iti agren-renta. Ti agren-renta idi, namang Juni kini Walter, yung may-ari ng water station dyan sa harap. So they were renting that lot. So kung namin kadakwada, di lang mabalin nga makiusar kang biit, magnakam lang pag naami kasi di kiti agbo nagdarat, bagkat ti semento, kanda dumapay. So okay lang pastor kung nada. And then I realized and remembered nga nag-expire kakabsat di rentada. Idi June 17, nalpas da idi, ay June 19. June 19, kat anaitan, July 18 ang kakabsat. Nga ni makabulanan. So nalagip ko, kat ko nakada Rohel, napanyo mo't la impakada kadeta makin lote, nga nagrentaan da, nga gamgamitan tayo da lote da. Ingkay mo la ibaga ako nak. Ungarot pastor ko na na. So the other day, napan ni Rohel kini engineer. Di jay makin administrator kadeta nga lote. Simbangput di anak ni Dedi Judge Rivera nga doktora. Kaya tikunakan engineer sa ludsudom no kayat da nga ilakon, unuhaan, rentaan tayo. So napanda ka kapsat, ket tukat na story short, kunana DJ doktora, anak at ti kayat yo kunana, kat gatangam mi kuma doktora no ilako yo, no haan ka rentaan mi kasta. Kuna di doktora, ay saan, hami pela nga ilako deta ta, kuha, hamila ko. Ngem, no kaya ka rentaan, kuna na nga kasta, alagat i-open mi ti 5,000 a month. So, imay da nagsublim, bagadagan Pastor John, kanyak, kuna ni Pastor John, ibagam no kaya dat 4,000 taalan tayon, 4,000 a month. So, napanda ibaga kakapsat, timawag da, nayat da kakapsat. So nga idi, Sabado, binayadam minti upat nga bulan nga deposito na, 4 months, that's 16,000. Ket nabayadan pa yung umuna nga bulan na, 4,000. Di deposito, numasapol dan to talote, ket ikan na dahi 4 months. Oo, nga hantay bayadan nan, ta DJ deposito at bayad na, 4 months to move out. Ngamti kararag tayo kakabsat, ket maghatang tayo tumutlang deta nga lote, ta nakapimpintas na unay. Iso nga ita, padalusanan ni Pastor Junen, maaladanan iti barbed wire, ket mausaran kakabsat privately for the HBBC. So, pasemento tayo ito, okay, ikanta ito siguro linong na nga paglinungan di kita lugan, may kanto ba iti pagbabasketball na collapsible, kakabsat, napiyala nga pag-exercise sa Miginikirk.
Awan mo't exercise ang kakabsat. Trabaho lang ta. So, pray that the Lord will guide us kadigito. But that's a wonderful blessing. Then, ati good news na ita kakabsat. Amen. Okay. DJ mo't dingras, to God be the glory. Nag-first service kami di Kalman. Manot bisita tayo? Nabilang yun naman ako. Imabot kami di siguro mga 15 nga bisita. Kakabsat idi Kalman, di dingras. We are also renting that for 1,000 pesos a month. Ngem DJ na ikabil nga linong, kan DJ poste na nga landok, collapsible DJ, mabaling nga ikatan, ma-retract kakabsat no ag-move out tayo. Ket DJ mat property, ipakita man DJ newest picture tayo, DJ lote tayo ijay. Okay? Ket itatang alawasan kakabsat nga agginawatan. Palubos iti Apo. Maaramid ti deed of sale. Napan ni ita. So, napan na in final aminen, napan ta abogado, numarami dun ta deed of sale kakabsat, ket agginawatan, okay, and soon, that property of Barangay Dancel in Dingras will become HBBC property. Nakalawlawa, 2,800 square meters. Kakabsat. Napintas dito yung campsite. Yeah. Taltalon na makita yo, ngumkas na tataltalon yan ta highway mo ti arig na deta kakabsat. Sentro poblasyon deta. Oo, kasta na eh. Nakita yo. Deta jay bangir ti highway. Kuatay pa'y deta. Bangir ti highway. Oo, kabatong naman la deta. Kukuatay pa'y. At di jay bangir ti highway, umanay nga pagpadakderan ti mesa nga negosyo. No kahit yung nagnegosyo, ibagayo lang. O, deta ang kakabsat. Okay, aging gana dyan ligod. Okay, 120 meters from the highway to the back. Kasta ti length na deta property. No 120 meters ko namon, dedi kapilya tayo, 25, 50, aging gana yung dakwa, manipot ti kapilya, aging kayan Daninong Romel, Ponce, manipod to, ikapilya, kasjay ti kaatid dog na kakabsat deta. Ma-imagine nyo, idi biyernes, isut mesa nga ng rugyan nga nakaalak, kuna ni Pastor John Kanyak, ingka surutan di kitag survey. Takitam no, yan na tapagipanan dat mohon, iso nga si malugak dita kakabsat, nakapantalon, listless ko, di pantalong ko, lut-lut, agtudtudo pa'y, iso nga nakadanon nagsadjay likod, kadidi agawid kami ni Pastor John Kabigatan nagsakit. Siyak ba't mangrugi aguyagan kakabsat? Oh, deta. Okay. Naimbaglangan ng takabigatan, nagpritsak iji MMSyo, haan pa'y nga talaga nga rumswa di uyag ko. Ngam karabian na kat mangrugin. Yan. Deta makita yo, nagatidog kakabsat. Manipot ta sango, aging gadjay, likod. 120 meters. So nga intanto likod na, napintas nga garamit tayo kadagiti kubo kakabsat. Uno, pagbalinan tayo nga campsite. Alubos iti Apo. So this will become a campsite for HBBC. Okay? Wonderful prospect. Amen. Hindi kalman mo, after 2 o'clock, urik papaparaw tayo, mansulat ta kakabsat. After the service in Dingras, we move to Sarat. Kat, what a wonderful service at 4 o'clock. Some of you joined Tita Minda, I believe. She was there and Nanay Josepina. Kaya we had 9 souls saved. 9 souls got saved. 11 first-time visitors on the first service in Sarat. And 100, soul winningan. The soul winning result based ka na fill up na forms kabsat. Nasurok ka sa kagasot, iti mawat iti Apo. To God be the glory. Kasi nag-soul winning, di kita kakabsat tayo. Nagiti members na panda nagrunda nga nag-house to house, nag-soul winning. Praise God for that. Yeah, iso nga, detimot mission house, ipakitam de mission house ti Sarat. For free, deti kakabsat. Libre, awam bayadan tayo. Uray pa'y DJ pinagpapinta tayo to develop, DJ sango na, kakabsat nga gate kan alad, ket
bayadan to da Ma'am Erlinda Lianyo. Ma'am Erlinda, po ni Pastor Junan, talaga nga kasla na mabambanog kakabsat. Okay? Oh, that's the house. Amen. Amen kung na tayo man. Nakaragragsak tayo. Oh, deta kakabsat. After the inauguration, dingras din na minsan na Domingo, Lunes kabigatan na, kunang Brother Ryan, Pastor, at balay nga mabalintay nga paggimungan, kuwada Sister Gwen, agbuy-buya da ngamin ti live stream tayo. Sister Gwen Herrera, Ma'am Erlinda, who is a retired principal in Sarat, nga madadjay, Washington. Kunada ka no, usarin nyo dyan balay may. So napangkamasiod kabigatan, ay ti kamalman after the service tayo dito, kakabsat, Hawaii. After lunch na pang kami. Hindi nakita min ko na ni Pastor John nagayaban, umikig dalusan, din nalusan mi adagusan. Napanak butten nga sigod yan ta converge, agpakabit internet. Nagbayad akon, Merkules, imay na yung kabitan ta internet. Oh, look at that. Maunay kan kakapsat. Dakalabalay. Dakalabalay. Oh. Deta tawa na glass deta. Permanent glass. Oh, makita maging gajerwar. Permanent glass. Iso ano, gimong ka. Uray taong ka na truwar. Ikam lang di collapsible tent. Mayatan. Oh, what a blessing. Okay. Iso nga, to God be the glory. Deti ko tayo, pastor's school ta very timely ti training. Amin kat amunti ag soul winning. Iso kayo tatang bigat. Isurok mo't kada kayo ti follow up for 15-20 minutes. And the last 30 minutes of my time, itad kunto kada kay the message nga encouragement kakabsat. I will be sharing to you this morning about the prayer of Jabez because that's exactly what's happening in the HBBC. Kat deta mo ti dapat ngay kararagyo da kayo nga kakabsat ta Hawaii, the prayer of Jabez. Okay? Ano pa iti announcement ko? Idi Biyernes. Nakita yun, nagiging picture. Ano pa nakita? Ala, ipakita man. Dito video, dabi video na. Okay? Dito na pasamak. Ada video na yata. Go ahead. Sige. Dear God, thank you for your great love. I acknowledge that I am a sinner, separated from you. But because of your love, you set me. Thank you for everything, dear God. And all God's people say now, everybody say, That's the University President, Dr. Sir Lagrupis, and Vice President, Ma'am Franco. At sa naka-on nga device nga sa balita Zoom. Deta ni Kwa, JJ Pabo. DJ Presidente Atoms kakabsat. That's Engineer Esteban, the Dean of the College of Engineering and the Dean of the College of Arts and Sciences. They were so blessed. Ita kakabsat. Hermi ka blessed da.
Marisa yata, ni Marisa. Brother Marvin, lutran niya. Deta jay student center talikod. Likod dito di jay. Deta mat artista dang kakabsat na eh. Dapat iti photo breaker dyan eh. Photo bomber na eh. Digiti may na imay. Handa nakastrag kakabsat jay gym. Graduates not allowed. But we distributed 3,000 gospel tracts systematically. Kasi with only 20-25 people of our manpower, how can you distribute gospel tracts to 2,400? So we did it systematically. Nung Sabado ng gabi, ay nung Webes ng gabi, nag-rehearsal ang choir doon. Pinabilang ko yung mga upuan per row, 18 chairs. So nga ko nakadigiti tao tayo, agibandel kayo sa G18, tapos nalakan tulad agibunong get one and pass. So in 5 minutes, 5 to 10 minutes na ibunong aming kakabsat. Very systematic. Okay? So to God be the glory. Now, deti di kahit ko nga makita yung kakabsat. Deti MMSU itata iti may nga subar nga target kan kararag tayo because deti pa nag-preach ko ijay kaslang intal uti apo iti dayaw halang nga siyak amin na baptist. Iso nga this is not only the honor of God and the HBBC no di kat amin na baptist kasi di kat duwakat katoliko anaman lat inaramin nagat binasbasa na DJ later J. Kastamat ti aglipayano kakabsat. Binasbasa dala di kiti lualo da kada kararagda. Datayo kat nag-preach. So intal uti apo iti honor ti nagan na kanti HBBC, kanti amin na baptist. So there is a spiritual influence. Ti kahit na nga sa uwan kakabsat, the deans and the officers, officials, president, respect us. Respect us. Isong mapantayo ijay, hanmot nga dete, kaslag pabilib tayo ng tiket ng asawan, adanagan tayo. We already have a name. They know us. So haan tayo nga kasla dete tao nga handamam mo estranghero, mapangkat office of the president, sino dete ko nada. No dikat numapan tayo office of the president, ay dete iti nag-speak, di baccalaureate. You know. And you know what? The university president was blessed. Idi kano, after the preaching ko, nangalat sobre, nang surat di sobre, nang ikargat cash, kunana di dinti cash, kunana, ingka ito di nag-speaker, I'm so blessed, kunana kano. Iso nga, idinalpasan kapsat mangang kami imay, kat kunana pastor, alaam detoy, it came from our president, awan bagi di kita iduwa nga kakaduam, sigalat inikan na. Because she was deeply touched with your message. Jak na puutan, imabot ti mesa oras di preaching ko kakabsat. Yeah, nagatidog gayam di message nga im-preach ko ijay. But they were blessed. And can you imagine how many thousands of students are enrolled in MMSU? Titulbag ti tatagakabsat, digiti kwa tayo, teachers tayo. Ikarkararag yuman, digiti members tayo nga mga isurusuro. Ni Mayan, nalpastan di PhD na. Ikararag yung agbalin to iso na nga din kakabsat, influence deta. Ni Marisa, the opportunity na nga ibaon ti MMSU, nga mapanagbasa di Hong Kong. 3 years ago nga imbagana, 2 years ago imbagana kanyak. Ngem kaslahan te pay ready idi nga mangted ti blessing keng kuana. Ngam itatata makitak deti plastar na dinamag ko available pe lang, open pe lang, grabe mo because kayat tayo nga digito isudan tot agbali na opisyales ta MMSU. In the next 20 years, 25 years, kito agbali na Vice President ni Marisa kakabsat. Na permit pa nang assist na. Awan sa pulem kakabsat ti panangasistar na kada kami. Talagang naalibtak. Nanipod si Mangpet. Uray din nagpractice kami. She was always there assisting. Amin kakabsat. Perme. Ngayon ka nga nagawid kami. She helped manage. Digito'y tao tayo. So nga, digito'y tiblesan di apo. Hindi kalman, may nagpakada ni Faye. Nga instructor mutla dita. Faye Simon, ti member ti Lawag. Kat ko na pastor, the opportunity nga inkwati DOST nga scholarship kong agbasa ijay Thailand for 3 years for my PhD. So paid amin nga expenses na agsweldo lat ta pa iso na kakabsat akas teacher. Iso nga
kunami kang Pastor John, aure lang agluan ni Pastor John di Galman, alaan ako ka, the blessing of God be upon you. Kat ikararag tayo kakabsat. If we want to have a bright future for HBBC, campus ministry is the key. Campus ministry. Because the MMSU, ada taga Marcos dita, taga Dingras, taga Pidig, taga Solsona, taga Cagayan, taga Ilocos Sur. Isot agbalin nga feeder. Iso nga kakabsat, deta tidakkel nga puso tayo ita. Pray for the campus ministry of the Mariano Marcos State University. Amen. Okay. Di kita kakabsat. Oo. Mereka. Ipakita man kita, deta man lata rupak ti magkit-kitag, di lakas kasabak tabagbagik di dan. Kitang kay mga kakabsat. Amen. Okay. Si bibiyag kay pelang. Amen. Oo. Deta matla rupak ti makikita. Kastalatan kay makita mo. Oo. Deta matla bagiktikas kasabangon. Now, for 15 minutes, before I share to you the message, nakabsat. Kaya't kung adalan tayo deti assurance of salvation. Now, nag-soul winning seminar tayo kakabsat. Idi na minsan nga Domingo, aya. Okay. Nakita kat nag-respond ti adu kada kayo. Aya, nag-send ni Preacher Glenn kanyak ti picture ni Jeline ngag soul winning. Praise the Lord. Okay. Inusar nan deti illustration. Now, ano di ko nakon? After nga imawat di jay taon kini Apo Jesus, after he receives the Lord Jesus Christ. By the way, dan sa guest tayo, naladawa kami na simrag dito itay. But good afternoon to our guest in the place. I see you have a lot of akadukay dita, you're a lot. Dita yan ta, sanctuary data. Praise God for that. Okay. Now, after the person receives the Lord Jesus Christ as his personal Savior, for example, dinay-explicar mon. Okay, i-review ko lang basit the 4 spiritual laws. 4 na bagay na dapat malaman ng isang tao para siya maligtas. Number 1, God loves you and He has a wonderful plan for your life. Okay? You may have plans of your life, kunam, ngem di kita nga plano temporary, they are only earthly. After you die, there is life after death. Where will be the eternal destiny of your soul? Det at number 1 na sa lunsod, duray man sino nga tao kakabsat. What shall it profit amen? Nakabakbak nang numapan impyerno't kararwana, awan serbi di kinabaknang na. So, the plan of God is John 10:10, abundant life, and John 3:16, everlasting life. Law number 2. So, number 1, God loves you is a wonderful plan for your life. Number 2, man is a sinner. And because of that, man is separated from God. And so, he cannot experience the love and plan of God. Naisina kan Apo Diyos. Na-explikar ta ijay, nga gapoy ti basol, naisinay ti Diyos, ni Adan kan Eva, nangan di may parit abunga, naisina ti tao ti Diyos, naipasa kada tayo, so that man is physically alive, body and soul, but spiritually dead. Body, soul, spirit. Man is physically alive, body and soul, but spiritually dead because of sin. Kat ti tao, ti kasapulan ti tao, saan nga relihiyon, no di kat relasyon ka na po Diyos. Napugsat ngamin. So ti tao is trying to bridge the gap. Kunana, religion, no religion can save. Kuna ti daduma, agarami dak na imbag. Good works is not bad, but it is not the way to salvation. No kuma naglugang katbas, kat agbayad kat kwarta, nabatim te kwartam, pagbayad mo di sapatos mo, uri at balur ta sapatos mo, hanaawatan jay driver, ta kwarta iti mode of payment. Napintas ta aramid mo, at baliw na. Ngem no isut, idatag mo ti Diyos nga pakaisalaganam, awang balur na deta. Nawatam? Good works. Number 3, commandments or tradition. Ado tradisyon ti tao, lualo, atang, penitensya, but none of this can save. Dito kami Pilipinas, katoliko tao ito yung kakabsat. Naya nagkakatoliko, mataya katoliko. Iso nga ibagbagak, straightforward, very frank, kunak, katolikot kaadwang kadakay dito. Tradisyon ti pamatiyo. Ukasan yon, ibaling yun ta tradisyon yon, dito yung Biblia at basaan yon. Nasakit nga dinggan kakabsat nga misot kinapudnohan. Ibaling mo ta tradisyon mo, dito yung Biblia at adalam.
Sa bagay, dito Pilipinas, basitan di ba, bakit kakabsat, nga sarado katoliko, nga persecutor ti baptist ide, natay ti kaadwanan. Kaadwanan agtutubo, kaadwan na nakangkangagin ti Biblia. Iso nga, blessing neta. So, tradisyon, may ikabat, commandments. Awan tao nga makatungpal ti amin na bilin. So, good news ko nang, number 3, nga dapat mamuam, ni Jesus tintuding ti Diyos nga nang rangtay, dahito nga napugsat nga relasyon. Jesus bridged the gap. That's law number 3. Okay? So, i-explicar mo, John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Okay? So, number 4, you need to receive Him as your personal Savior. So, nung naawatan mo nga ni Kristo dalan, dapat awatan isuna nga manubot kan mangisalakan mo. O, te example tayo dita kakabsat, sagot. Okay? Sinte bisita tayo ditan. Inkararag ko dito, sakbe nga na pan Norway, ni anat nagamon, basang. May nagpakararag dito ide. I prayed for her before she went to Norway. Nagamon, ni sika ni Kotay, ano tinagamon? Awang kami ti sound speaker dito. Ano naga na? Oo. Example, nasaan ka na? Andiyan ka ba? Janelle. Sabi ko na nga ba, yun ang nasa mind ko, Janelle. But I was hesitant to say it. But I remember your name. Janelle. Anot birthday, Janelle? Janelle, what's your birthday? I-type yun. Anong birthday na? September 3. September 3, 2000. Ano taon na? 1995. Okay. So your birthday, September 3, 1995. Halimbawa, Janelle, it's your birthday. Okay. I would like to give you a gift. Bible. I said, Janelle, happy birthday. Okay, here's my gift for you. Bayadang bahaan. No, you will not pay for it because it's a gift, right? So I'm giving it to you. My part is to give. What is your part in order for you to have it? Iyawat ko. Anat partem tap no matagikwam ti sagot ko. Anat sungbat na? What's your answer? Receive. Your part is to receive. Di ba? So, no, inawat mo dito isagot, receive mo, at dahil taking ima mo, at daging kan. Kasi inawat mo. Ti tao nga may kunada, awatek mo ti apo kayo naldaw kunada. Awatan na kan ti apo. No, awatem, awang pelagin ka. Basta po na awatem amaming pinsan. Receive Him once and for all. I remember, I think I led Janelle to the Lord. You accepted Jesus, yeah, Janelle? You remember when you came here over, we prayed, you prayed to receive Jesus Christ as your personal Savior. So, no inawat mo ni Jesus Christ, that is your spiritual birthday. Your physical birthday is September 3, 1995. Ngam, inawat mo ni Jesus Christ, that is your spiritual birthday. So, kararag ka iton. After you pray, deti ti sumarunon, thank you. After you pray, di anat ibagamon. Kunam no kwanti mo na ditan kunam, siya sino di inawat mo. Congratulations kunam. Siya sino di inawat mo. Who did you receive? So ibaga na, Jesus Christ. Amen. Congratulations. Inawat mo ni Jesus as your, ibaga na, personal Savior. Amen. Then, ibasam kenkwana ti John 1:12. Write it down. John 1:12. Place the verse on the screen and I will show you how to explain the verse. John 1:12. Okay? Let us read. Kunang basahin ta. Kunang na ti Bible, but as many as received Him, agpost ka jay. Dagiti amin nga imawat. Sino di inawat mo? Ulit, kunam kanya na. Don't read the verse all in all. But as many as receive Him, sino di inawat mo? Ibaga na, Jesus Christ. You see? Receive Jesus. To them, digiti imawat, gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kapsat ko na, hanga tradisyon di pagsarsaritaan ta ita,
Biblia, dati pagtungtungan ta. Okay? Ilukanom, kunam, dagiti amin nga imawat kenkwana ni Apo Jesus, inikan na idati kalintegan, nga agbalin nga anak iti Diyos. The word kalintegan power is right. Okay? Example, SPA. At the Lotem ti Pilipinas. Now, you would like to authorize your relative to make the transaction in your behalf. So you will issue an SPA, a special power of attorney, so that he will have the full right to make legal transactions of your property in the Philippines on your behalf. So when the Bible says he was given the power, you're given a legal right. Legal right ti kahit nangasawan. Legal and divine right to become the sons of God. Now, deti the question. Listen to this question. Isurat yo, kunam kengkwana, based on that verse, amin ka di nga tao, anak ti Diyos. Surat yo, type yo. Based on that verse, amin ka di nga tao, anak iti Diyos. Now, ti common nga sungbat ti tao dahil kakabsat, yes. Oo. Manmanuti sumungbat nga carefully, inutob na ta verse sa simbungbat. No damagam ti tao, amin ka di nga tao, anak iti Diyos. Kunanagin ka, yes kunana. No kunanagin ka, yes, anat arami damon. Ulitam nga basaan ta versikulo. Basaan ta ulit kunam. Let's read the verse again. The Bible says, as many as receive Him, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Digije imawat, nagbalinda nga anak iti Diyos. Isublim di sa ludsod. Question. Based on that verse, amin ka di nga tao anak ti Diyos, maawatan na nukuan. Saan? Kunanan, di ba? Saan? Then you ask him again. You ask him back, sino ti agbalin nga anak ti Diyos? Next question. Sino ti nagbalin nga anak ti Diyos? Type mo. Isurat yo. Sino ti nagbalin nga anak ti Diyos? Okay? Di sungbat naging kan, amuna nukuan, dagijay imawat. Di ba? Dagijay imawat. Next question. Kunam kingkwanan. Okay? Sikakadin kat anak ti Diyos. Sikakadin kat anak iti Diyos. Isublim, i-apply mo kingkwanan dito versikulo. Sikakadin kat anak iti Diyos. Okay? Anat isungbat na? Okay? Yes, kunanan, di ba? Next. Kaano ka nga nagbalin nga anak ti Diyos? Kaano ka nga nagbalin nga anak ti Diyos? This question will determine whether naawatan na dejay explanation mo uno saan. Kaano ka nga nagbalin nga anak ti Diyos, kunam? So ibaga na, no kunana, today, that I have accepted Jesus Christ. No imbaga na deta kakabsat, alaam de imanan ko nam. Amen. Congratulations. You are now my brother or you are now my sister in Christ. Today is your spiritual birthday. Idinyanak na kaninanang mo, Janelle, September 3, 1995. Nagbalin ka nga anak ni nanang mo, saan? Alangan nga anak na ka Jagarubayo. Anak na kananang mo, taysot nang yan nakarudking ka. That's your physical birthday. Itanta inawat mo ni Apo Jesus, spiritual birthday, kunana ti Biblia, nagbalin ka nga anak iti Diyos. So congratulations and happy birthday to you. Nakita yung kakabsat? That's how you explain John chapter 1 verse 12. Tata, next. Kalpasan na deta kakabsat, sa ludsudom king kuanan. Okay. Ti sumaro nga dawagag king kakunam, are you a Christian? Antisiparan nyo, di kita sa ludsud kay bagakon. Are you a Christian? Write it down. Surat yo. Are you a Christian? Okay. Do you know the most common answer? Ibagada,
Yes. Next question. When did you become a Christian? When did you become a Christian? Oh. Oh. Damagan nyo man takaabay yun ta. Are you a Christian kunayuman? Damagan nyo no Kristiyano saan? Damagan nyo. Are you a Christian? Oh, sumarto nga damagan. When did you become a Christian? Baka dahan ustot sungbat na ta. When did you become a Christian? Damagan. Oh, anat sungbat na. Kano ka nagbali na Kristiyano? Okay? Sino ka da kay ditati nagsungbat ti kunana, idi nabunyagan na, tayag na ima na. Nagbaling ka Kristiyano, di nabunyagan, tayag na ima na. Oh, anyone? Adawan, ada nagitayag? Ang kumagita. Kita nyo na. Ada nagitayag awan. Awan. Okay. Kaduan nga sungbat, no damagam, when did you become a Christian? Kuna dano kwa kakabsat, idi nabunyagan nak. Apay, taday ti tradisyon ti Katoliko. Kat idyon unana, nga Katoliko ti dominant religion ti Pilipinas, na imulat iti tao, ngano nagbunyag ti ubing, nagbali na Kristiyano. Ngano nagbunyag, na ikat ti original sin. Oh, kasi mamati ti Katoliko, original sin, mortal sin, cardinal sin. Natay ni cardinal sin na ya. Oh, may cut kan ti original sin. Tradisyon neta. Okay, kasto iti panangilawlawag mo no kunana, idi nagbunyagak kunam amum gayem. Deta ti insuro, deta iti naimulat kada tayo nga belief, tradisyon. Uri siya kastamot ti amok idi. Nga idi nagbunyagak ti amok, isumot ti pinagbaling ko a Kristiyano. At ako na nga mintapadi, welcome to the Christian world. Tapos no, ada no mapan di receptionan, kung ano di reception, happy christening. Hanyo ibagbagat happy christening, kakabsat no, ada agawis ka, da kayo baptist kayo, hanyo ibagbagat happy christening. Makian anamong kay di Katoliko, doktrina at Katoliko ta happy christening. Awang kasta doktrina at baptist ha, hanyo ibagbagat happy christening no awisan da kayo. Kaya makipangan, ngam hanyo ibagbagat happy christening. Hanyo ikabkabil ta regalo. Happy christening anak, hanyo ibagbagat kasta. Baptist ka. Doktrina at Katoliko ta happy christening. Tikan na sa unti happy christening, you are now a Christian by virtue of baptism. Tawatan nyo. So, i-explikar yo, kunam king kuana, dahit ang amin bunyag kabsat, nang rogi iti 4th century, ni Constantine the Great, isut emperor iti Roman Empire, nagtagtagainop ti maysang Arabi. Kati di ka no tagtagainop na, impakita ka no ti Diyos king kuana, ti simbolo ti Kristiyano. Tani Emperor Constantine, kagurugura na dagi di Kristiyano. Kat kabigatan na, pinaayaban na dagiti general. Kat kunana kadakwada, ayaban nyo dagito'y lideres ti Kristiyano. Pinaayaban na ida, napanda amin. Amin. Tatagakabsat, inlawlawag na, nagtagtagain na pak, kat kaslaparta ang kanyak detoy, nga arakupag iti relihiyon ti Kristiyano. Iso nga kayat ko nga pagbalinan nyo nga Kristiyano, amin na tao dito'y emperyok, manipod kay yanak, aginggat kalakayan. Iso nga tinaramid da, binauti sarandat lalakay, binunyagan dat ububing. Ngem, dagiti pudno nga Kristiyano, nga munat Biblia kakabsat, nagatras da. Kat isudat na idadanes, datayo digijay. That's the line of the Baptist, tayo yun. From the time of Jesus who was baptized by John the Baptist, not John the Catholic, not John the Protestant, not John the Methodist, John the Baptist. Iso nga, we are known because of our doctrine of baptism. Iso nga, Baptist tinagan tayo. Now, you need to know that. We are known for being Baptist because of our doctrine and practice of baptism. John the Baptist, mamautisar. So kung nadigiti Baptist nga followers of Jesus, no, that's not what Jesus taught us. That's not what the Bible says. Iso nga nagatrust na kakabsat, isun tinakairugyanan na, iti, digito'y nagbunbunyagan,
Okay, detat nakairogyanan ti Roman Catholic Church for your information. Isu nga ti Roman Catholic Church may sa nga kabayagan nga relihiyon ken may sa nga ka-powerful an apay kunayo. Kaputa digiti emperor. Isu dapay tinagbalin nga papa iti Katoliko. The word Catholic means universal. Isu nga universal ata amin nagbalin na Kristiyano nga ron. As per the Catholic dogma. Isu nga digiti emperor nalipatak nagan DJ first emperor ngayon declare na nga isut first pope. Emperor on the government, pope as leader of the religious sect. O naawatan nyo. Kastat historic Katoliko. Kakabsat. Tapno maawatan nyo. So digiti papa anawa, handa kayat digiti Baptist. They killed the Baptists. Isu nga ti line iti Baptist is called the Trail of Blood. Oo, niingkay ka digiti historical sites, iti martyrdom, di jay yung nga makita kakabsat, iti nakatkatayan digiti una nga Baptist because they stood against the Roman Catholic Church. The Baptists were the first and number one enemy of the Roman Catholic Church for the past centuries. Kuna DJ Bishop yan ta New York. Kuna na di Archbishop. Were it not for the persecution and martyrdom of Baptists of the past, the Baptist Church would have swarmed the whole world today. Mga kakabsad, you can never deny history. Hanang agin lalaing ti Katoliko nga kalaisuda kakabsat iti Church of the Lord Jesus Christ. No, they are not. For the past, daga mo no sino nga papa, iti nag-confess nga ibagana nga ti Catholic Church ket nagsorry ta indadanes na kakabsat digiti immun una Kristiyano. You realize that? Isu nga natangken tayo. Ken natibker tayo kakabsat. Kasi alam natin may nakakalamang ang may alam. Knowledge is power. Alam natin yon. Ti Katoliko sa naam mo. Agin lalaing digiti Katoliko kakabsat, tati ammo da isudat husto. Oh, katay suorti ng Rugit Pilipinas. 1600. Ni Magellan, intugkel na deta, cross de la gente lapo-lapo. Kat imbaga na, the Philippines is now a Christian nation. Binunbunyagan dan digiti babies kakabsat. So nga idata, dapat amuyo deta. Okay. Now, anyway, hanakas diti ka atidug pa nagistorya mo na. Baka dapapanan na. Baka dumanon jay bus yan ta bus istapon at malagip yo. Bas di pagsarsaritaan nyo hindi. That's all winning. Nung explain ko tapno at the knowledge yung kakabsat deta, history. So ibagam ging ko na, no. Ti Christian ko na, hangad di pa nagbunyag. Kastoy the explanation. Oh, do you have the question? When do you call a person a millionaire? Po, in type yung kumamot itayan, amo yung deta nga sumaruno nga saludsudan. When do you call a person a millionaire? Kano nga ibagam nga tay tao ket milyonaryo. Ti kadwa nga sang sungbat ko na daging kagat. Ay ket no aduk kwarta na kunada, di ba? No aduk kwarta na. Ibagam king kuana. Ket deta $500,000 ket adu a kwarta deta. But if you have $500,000, are you a millionaire? Amo na no kwan kunana. No, if you have $1 million or more. Okay. Now, kunam king kuana, that's right. Next, when do you call a person a haciendero? Haciendero, Espanyol deta. When do you call a person a haciendero? Ibaga na, akit no da hacienda na. Okay, kunamon, ito na ngayon ang point. If a millionaire is a possessor of millions, a haciendero is a possessor of hacienda, when do you call a person a Christian? Deta, dapat amuyo mo deta nga follow up tayo, automatic kayo. If a millionaire is a possessor of million, a haciendero is a possessor of hacienda, when do you call a person a Christian? Ibaga na no kwan. No naawatan na logic ta question mo kunana, no adda ni Kristo ken kuana. Okay? Unam no kaking kuanan. So, kunam, if what we are talking about is the Bible,
if what we're talking about is the Bible, when did you become a Christian? Kung ano ko, today. Why? Because today, I accepted Jesus Christ. Oh, di ba? Nakita yung kakabsat? Nakita yung logic na? Oh, kano ka nagbalin na Kristiyano ko na? Ita. No Biblia at pagsarsaritaan, kano ka nagbalin na Kristiyano? No tradisyon di pagsaritaan, kano ka nagbalin na Kristiyano? Idinabunyagan ka. No Biblia at pagsaritaan, kano ka nagbalin na Kristiyano? Ita. Ita ta inawat mo ni Apo Jesus. So today is your spiritual birthday. Today you become a Christian. Today your name was written in the book of life in heaven. Praise the Lord. Kakabsat, no tatao na awatan na deta, he will be very thankful to you nga na-share mo king kuha na tipan na kaisalakan. Because what shall it profit a man? Anat magungguna ti tao if he can gain the world but lose his own soul. Kaduan nga tao nga datahaway kakabsat, tila tagol na tibiyag agpabaknang. Aming nga nag-abroad, awamot sa bali. Oo. Talaga, apay nga nag-abroad ka because dakdakkel ti masapulam. Kaya't mo't bumaknang. Kaya't mo ti makapabalay. Saan lang nga future security nga just to provide for my food? Ganyan, hindi. Kung yan lang ang goal mo, dito ka na lang sa Pilipinas. Mabubuhay ka rin dito, marunggay sa luyot kun utong. Ngem apay nga titaw aga-abroad pe lang because awan sa bali agol, you want a better opportunity in life. Kat kunam kadakwada, life is so short. Tibiyag ababa. Pinulod tayo lang na po Diyos. Kat no maipulang dito sa dinut papananta kararwam no matay ka. Ang mga kakabsat, ang kaya ngagbutbutin because dito yung message tayo is always a timeless message. Uri ang nga henerasyon kasapulan ng mga ganda. Naawatan yung kakabsat. Amen. So amo yun nga i-follow up. Next time, i-discuss ko that assurance. Okay? Now, for the next 10 minutes na oras ko. So are you excited? Excited kayo mag-soul winningan? Amen. Okay? Tita Teresa, among follow up na. Yan ang follow up ni Tita Teresa kat ada sinol winningan na. I-apply mo to detan, Tita Teresa. Okay? Next meeting yo. Alright, I want you to open your Bibles. 10 minutes na lang to, 10 to 15 minutes. 1 Corinthians 4:10. 1 Chronicles 4:10. 1 Chronicles, as I close our service this afternoon. 1 Chronicles 4:10. The Bible says, and let us all read together. And Jabez called on the God of Israel. Listen, brethren. The God of Israel is also the God of our time. Ti Diyos ti Israel ti daan atulag, isumot iti Diyos, iti church, iti baro atulag. In the Old Testament, Israel is the nation. In the New Testament, the church is the nation of God. Iso nga datayo nga church, we are the nation of God. And just like Jabez called upon the God of Israel, we call upon the God of the church. And Jabez called on the God of Israel saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed." Pintas na karanag na. "And enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me." And God granted him that which he requested. Heavenly Father, thank you for the prayer of Jabez. This afternoon, for the next few minutes as we close, we would like to learn the ingredients of his prayer. The amazing part of the story is when the Bible says on the last part, and God granted him that which he requested. This is our simple request to you, dear God, the prayer of Jabez. Bless us now in Jesus' name. Amen. There are 3 parts, okay? Or there are 3 parts of the prayer of Jabez in 1 Chronicles 4 verse 10. Number 1 that I would like for you to know is the description of Jabez, or Jabez's description. What is the historical background of Jabez?
Anat kayat na nga sa uwan kakabsat, tinagan ni Jabez. Do you know the meaning of the name Jabez? It means sorrow. Ladingit kakabsat. It is not a very good name. It is not a very interesting name. Agasam no iti impanagan ni nanang mo king kakat ladingit. Unos ti biyag mo kakabsat, ti pangnagan ti tawaging ka, oy ladingit. Paunay nga nagan ng kakabsat. The meaning of the name Jabez is sorrow. No agtest ka, agasam, no agtest ka, tinagan mo, ladingit. No ti apelyedom kumakat, de la Cruz uno, Juan de la Cruz kunam, ladingit de la Cruz, paunay kan. Isursurat mo pela tanagan mo kakabsat, nakamirduot kan, ladingit de la Cruz. Unuhaan, timpanagan ni nanang mo king ka, kunana, tipanagan ko king ka anak ko, kat sakit tanagan mo. Kunada kita friends mo, kunada, uy, sakit, kunada king ka. So nga definitely kakabsat, ti kinaubing ni Jabez, kada maibaga, oy, Jabez, ti kayat na nga sa uwan, ladingit, ti kayat na nga sa uwan, sakit, ti kayat na nga sa uwan, sen na ay. Makita mo na, deta mo tatarupak, ti kasarsarita ko na eh. Makita mo. Okay? Agasam deta, ti kayat nagasawan kakabsat, deti biyag ni Jabez nang rugi iti adunga ladlading at kansen na ay iti panagbiag. Kat gapu iti dayta kakabsat, daytat gapu na nga nagkararag iso na iti apo. Hamman ka sen na ay tinagan nyo, ngam puro sen na ay dagiti pagpaspasaran nyo. Hamman nga ladingit impanagan ni nanang muging ka, ngam kasla puro ladladingit mutlatan kakabsat, iti gasat mo nga kunada. I don't know what you're going through, but listen to me. There is no hopeless situation, only hopeless people. Like Jabez, you can pray to God. So nakita tayo, not only the description of Jabez, but number 2, the devotion of Jabez. The devotion of Jabez. Numan pa'y tinagan na kat sen na ay ladingit kan sakit, nga makita yung kakabsat, nga daytoy nga tao, kat naasidag ka na po Diyos. Napudno ka na po Diyos, nalintag ti panagbiag. And that makes all the difference. Kakabsat, ure adot kinabaknang mo, no saan ka nalintag ti panagbiag mo, saan ka tuagbalin na pudno nga nabalegi ka naragsak iti panagbiag. The Bible says that he called upon the Lord. Ti kayat nga sawan, iti panawon ni Jabez kakabsat, kat widespread ti paganism. Dagiti tao, kagaroba kan gagayim na, di Diyosen iti pagaw-awagan da. Nations were worshiping gods. They were worshiping idols. But there was a man named Jabez who called upon God. Listen today, ti tataw kakabsat, adut Diyos na, mabalingahan nga bato ti Diyos na, mabalingahan nga nakitikitan nga kayo ti Diyos na, ngam ti Diyos na kwarta, haano na makigimong, gaputa ti kwartanan ti Diyos na, haano nagkararag, gaputa aduk kwartanan, kaslahan na masapsapulan ti Diyos kakabsat, tayo lata kwartanan at pagtalkanan, tayo napinta sa trabaho na at pagpaspabangasnan, paglaslastugnan. Ngayon kakabsat, I would like to challenge you that even if you are surrounded by idolatrous and hedonistic, worldly, earthly-minded people, be like Jabez, be devoted in worshiping God. Open your Bible every day. Call upon God every day and remind yourself, without God, I am nothing. Without the help of God, I am nothing. And whoever I am, wherever I am, whatever I have is because of God. Ado tao nga makalipat ti Diyos, agabrod lang, dinamo ni Apo Diyosan. Makaramanlat umuna nga tseke, hanamo ti Diyosen kakabsat, nakalaslastugan. You know?
Iso nga nag-preach sa GMMSU. The first point, 4 things you need to remember on the occasion of your graduation day. Number 1, remember that your life and your achievements are God-given. No man is a self-made man. You should not be proud of what you have. And number 2, the goal of life is to serve. Oh, titao nga mi talabagi na pampanunutan na kakabsat. The more you have, the more God expects you to help. Because to whom much is given, much is required. Life is a stewardship from God. It's not yours to be selfish. It's God's and for you to serve Him with your life. Oh, iso nga ni Jabez kakabsat, adakas ta nga devotion iti puso na. Iso nga na imbag ti Apo, tauri adakay ti adayo, ada church tayo kat adakas to yung online. Nga kanayo na mangipalagip kada kayo, no anyat pod no nga kaipapanan ti panagbiag. Kano siyasin no ni Apo Diyos kada tayo. Hamulip-lipatan no sinno ti Diyos iti biag mo. Don't ever forget who God is in your life. He's not only your creator, He's your Lord, He's your master. He's the giver. He's the one who gave you all the opportunities. And He deserves your praise, your worship, and He deserves the glory due to Him. Nangitam neta. He was more honorable than His brethren. Kung ano iti Biblia kakapsat. Oh, you see that? Number 3 and last. Not only the description of Jabez, not only the devotion of Jabez, but number 3, the desire of Jabez. The desire of Jabez. Anyat tinarigagayan na kiniapo Diyos. Anat dinawat na kiniapo Diyos. Nga isumot ti mabalintay nga dawaten ita kakabsat kiniapo Diyos. Umuna kakabsat nga dinawat na to be equipped. To be equipped. Kuna na nga kasta, bless me indeed. Ti blessing kakabsat, halang nga kwarta. Ti blessing kat holistic approach. No blessing. Kuna tayo nga aming kakabsat, health is blessing. Hana magatgatang ti kwarta. Oh, titurog kat blessing. Uri man iaplag mo't milyones na katrem no di ka makaturog garudang kakabsat. Duray man pa iaplag mo, duray man pa ditakalugan mo nga nakapimpintas ti pagturugam, do di ka mo't makaturog. Hello? Nawatan nyo kakabsat? Oh, nagadot ta tao nga gagasta. Duray man pa iaplag mo amin na dolyares di takatrem no di ka mo't makaturog. Ti kwarta sa namagatang titurog. Oh, peace is blessing. Talna. Adot tao kakabsat nga awan talna't panunot na puro pulkok. Parikot. Dukot. Oh, kita man tarupa ta kaabay mo ita. Deta la pa nag-iisem nan kakabsat, blessing nga maka-isem. At dati kita itatao ko namkat, nakasirseryoso. Good morning. Good morning, Brad. Good morning. Ag-iisem ka ba ta, brother? Naka-isem akong, Brad. Isem na kan di jayang kakabsat. Ano gusto ta ko nak? Ti blessing, holistic approach. Ti amo ti tao nga blessing kwarta lang. Amo no apya kwarta lang because it is actually a very significant part of men eh. You cannot go around without round because that's the biggest need. But listen, ti kwarta, may isa lang kadagiti blessings, ti apo, tandaanan nyo deta. Iso nga di nagkararag ni Jabez kat kunana, bless me indeed, kunana kakabsat. Ti kayat na nga sa 1, James 1:17. Ikambil mo man ta James 1:17. Surat yun ta James 1:17. Anak kunana, every good gift and every perfect gift is from above. Oh, kunana di Bible, no good thing will He withhold from them that walketh uprightly. Uray man adok kwartam no puro liddaang mo't kakabsat. Kita nyo di Proverbs 10:22. Proverbs 10:22. Kabil mo ta Proverbs 10:22. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow in it. Oh, ti usto nga kinabaknang han nga lidliddaang. Ti usto nga kinabaknang ragsak.
talna, urnos, talingan, contentment. Godliness with contentment is great gain. Uray deta sweldom ket eksakto umanay ag sobrat sang kabasit. Makaurnong kamat no dalagat pa nagtapusom kakabsat. You will feel more blessed than the person who is earning so much but never happy with his earnings. You will feel more blessed. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow in it. It's about time that you understand the real meaning of blessing. So when you say, Lord, bless me, indeed, tika na nga sa unti, indeed, talagang a blessing. Oh, nagpintas sa trabaho, nagpaiso, di ka mo makapagserbi ti hapon. Blessing nga rod. Nawatan nyo kakabsat. Oh, ado ti kwarta mon. Awam mo ten, di ka mo't malagipon ti apo. Blessing nga rod. Hanga blessing neta. Kasi ti blessing hana kaya dayo ti apo. Ti blessing hana kaya dayo iti apo. Ti blessing isot may isang agapo nga naas asideg ka iti apo. So ano ibagbagam? Blessed nak, adayo ka mo ti apo. You're not truly blessed. You have a human perspective of blessing, but not a biblical perspective. Nawatan yung kakabsat. Bless me indeed. Amen. O, uray deta lang kakabsat ti maibatik kada kayo, dagkalabanag deta. Ituloy tayo itong maminsanang katni. Pasado alas 11, ditoy. Pasado alas 5 tang. To God be the glory. Deta ko mati karaharag tayo. Ni Jabez, tinagan na ladingit. Pauna yung kakabsat. Ladingit, kung nadaking ka. Apo, hamukayat ka dinggan. Kasta ni Jabez. Ngam nagkararag iti apo, nagbiag nga nalintag. Kat kunana, apo, bendisyonan nagkadi, nagpaiso apo. Agpaiso nga bendisyonan pudno nga bendisyonan nagkadi apo. Oh, and the Bible says, God granted him that which he requested. I believe, nga digiti tao nga makakita kan Jabez, uray ladingit, itinagan na, kakabsat, apalan na day dibiyag na. Apalan na dibiyag na. Gaputan nakita da iti ima iti apo keng kuana. Kastamon ti kararag mi para kada kayo kakabsat. Gati biyag yung apalan ti tao. Saan lang atinain materyalan nga aspeto ng ti amin na banag. And all of God's people say, Amen. Apo Diyos agyamang kamita. Bendisyonam tunggal may sa amin nga agdingge ko rin digiti dati YouTube. I hope they were blessed. Kom di gloria kandayaw. In Jesus' name. Amen. Go ahead, Preacher Glenn. Amen. Praise the Lord. That was a wonderful reminder, kakabsat. Amen. Nang runa kanya te, that away hamo talaga may dayo. You cannot deny the fact that we do aim to make a lot of money. Kaya, i-focus na, anatrason na. What is your goal? Duray ko na mo, just to help me, myself, just to help my family, but at the kanyati, DJ Nate DJ, as a flesh, as a human being. But praise the Lord for that reminder. Na-remindan tayo nga ti blessing ti Apo, material blessing is the list of God's blessing. Yeah? Ikaw na duray 1 million, iti kabil mo tabid mo pagindam, handa ka mabalin nga paturugon. In fact, hangka makaturog no, 1 million ti pagindam, nga komportable deta, mariyit ka, narugit deta, kwarta kakabsat. But anyway, praise the Lord. Thank you so much, Pastor Pruvi, for the wonderful message. Dawating nga rin nga tumagdirti kakabsat as we go to our favorite part of our service this afternoon. Amen? Tithes and offering. Amen. Sino kada kayo ti mesal daw hanganangan itang alawas? Not intentionally. Praise the Lord. Tahante mo't kumut-kutong, unuhan ti agbibisin kakabsat. Amen? Ti parabor, ti pamendisyon, ti apo hangag patinggana. Let's pray for our offering this afternoon. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much o apo iti dating nga malim. Bigat iti Pilipinas, ket agyaman kami apo, tinakaad adu nga update nga gaput Pilipinas, ket overwhelming apo, ti kaadu iti patalek mo kanyami, ket overwhelming mo, ti kaadu na apo, ti provide mo, para kadigito adu nga project iti HBBC. Ket thank you so much, O Lord God, this is a stewardship. Just as anything in our life, O Lord God, that we possess, it's never ours, no di patalek mo lang kanyami, ket agyaman kami o apo, ti pribilehyo,
pinagtalkan na kami nga mangi-manage kadigiti nga banbanag, Lord, in our church, and also personally, O Lord God. Kat apo ita nga malim, ipakita mi apo, iti pinagyaman mi, iti edu apong impatalek mo kanyami, babenting kang pinangisubli, iti tithes mi, kan pinangiti iti offerings mi. Agyaman kami apo, ti pig sa kirid sa lunat na simbeng nga pinagpanunot, naimas nga pinagturog, ken digiti trabaho mi. Ket bendisyonam ka di apo, digiti offerings ngayon kami, paikeng kay tatamalim. Please bless the offering and also the giver, because all these things we ask in Jesus' name. Amen and amen. Go ahead, kakabsat. Mabibili nyo may kabil offering. Thank you. So much to praise for Amen. Praise the Lord. Tumagdirti man pingarod kakabsat, and let's sing the wonderful song, So Much to Thank Him For. Ready now, first verse. When I look around and see the good things He does for me, I know I'm unworthy of them all, but His blessings He freely gives. I owe my life to Him. I've got so much to thank Him for. Amen. And the chorus. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. And sometimes while on this way I kneel and stop and say thank you for all you've done for me. And one day I'll reach sweet heaven shore. Oh please, just let me deal once more. I've got so much to thank Him for. Amen. And the chorus. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me. When I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Amen. At may sulong na kakabsat, words will never be enough.
karon ko ni Pastor Provi to close us in prayer this afternoon. Amen. Kakabsat, ikarkararag da kami dito health salon kirit pigsa, kandi gito'y ado nga panggapit ang alawas. O, kinuanan. Ada robot. Okay. Ikarkararag da kami, kat di gito'y trabaho iti apo, amuyo, awanen iti kadaklan nga, there are three institutions that God built. The government, okay, the family, and the church. Deta. And God has appointed leaders in the government, and of course in the home, automatically the father, but also God has appointed leaders in the church. Digito iti institution nga binangay iti Diyos. So, pray for us as we continue to lead and carry out the mandate of God, from God, through to our church. Kakabsat. So, itang alawas, in kami jay paway. Okay? Daga mo itong bigat no Merkules. Kat barang adda makita nga lote ijay, no mission house, palubos iti apo. So, we might go to paway. Alright? So, pray for us. Kararag tayo, Apo Diyos, agyamang kamkan ka. Like Jabez, numan pa'y tinagan na apo kat ladingit. Ngem ti biyag na apo, naragsak. Gaputa na asidagkan ka, nakaaapal apo. Gaputa binendisyonam, pudno nga binendisyonam. Kat apo makita una iti imam iti biyag na. Deta mo ti tarigagayan mi apo ita. That Lord, you will truly bless us with good success. Not success for our own, but success for your glory. May we always be reminded na nga ti panagbiag kat saan mi nga kukwa, binulog milaanggan ka, and help us to become good and faithful steward of the life that you have entrusted to us. Bendisyon am digiti kakabsat, good health and strength, mapandaman na gubran, that dumagat mapandiret sa gubray tarabi, night shift, that dumatumbigat, apo, salaknibam idatidalanda. Sikat mangtad kadakwadat ragsak, liwliwa, ti kaungan ti puso dat inaldaw-aldaw. Agyamang kam digiti amin na lang nagganmi, testimonies. Digiti special number, makabendisyon apo. Komte gloria kandayaw. In Jesus' name, all of God's people say, Amen. God bless you. Enjoy your potluck. Pambihira. God bless you. Hey, God bless and aloha. Astarte, jilamisan, jilikod, Brad. Huwag kalamisan. Ibalik